Chunkasanga isatu zekirinya hulesi nirwo mangabirano mwana wa yaragase bangambira mwana wa munsiri ine kusasa kwa amani muno mwana wangu yakyali muto myaka 22 izara lyo kubanza tine cyukora bambi ni saba aba security banyambe akoze ikikuru icyo bamukwati tinyine bindi byo kubaza umuhara yamuterire si yamugira ijo nshange ko umushija yayanga yagamba niwe daune nushimiramo yamugira nyamba hakiri tuvugane ruzera umukazi ya umushija yayanga yamugira se ndayikuretera mu gasheshe kare kare umushija yayanga yanyamba nahurira abantu bayiguze mugaiga yayanga kwita bagira mugori nayetawe mugaiga linga nabagira talimo na bagira twamusiga mu senta twamusiga cyabasara tugwireho kikangabwa abatemo bayizire bakinguzo mojo saha 2 nekicweka niyo kukimanya nkakansara nkimanyire nkasaha 3 yahikaho nsangire bamucumisire ecumuri kure kuri umwana kure kuri afereireho hayine myezi 2 nyingi mu mwezi gumwe nibafa bata omwaka tugira murozi omungu gwa musindikira hano kira motoka ya makara yete yansi bamunagira mu kisaka giro oto ndi bamutezere nsawo giro oti omuwangu bamucumitire mu mulyango gwayorezere mu bya muterere simu yakiyengura bamucumira ati mali toko waho tukendeza obusungu tune bwingi yakikunduma munonka nyo musigazi kumaisa ni nyongarukaho era nyine kusasa kwa mane kandi nguterera abataka ekintu cyo kutwarire biragiro mu ngaro mazima no kwatwa obusungu no yito omuntu kintu kibi abataka bayirobe abataka banasuti nkubasaba umuramuhurire kintu nkecyo ori na complaininga ngo njya kwita omuntu amateka muikane mu mutwara ha polisi niko twedune kintu kino abo kwa gusazino n'ubuturi kutoka umuntu amazire kufa titwini cyo tukora ki tukuyamba nkabe kurembeza ninterera ngo umuntu ubwara izira kakweta banzo muhabuze ngo niwo omanye no hakuwesere kandi umuhabuze ukwenda ki asaha zina bati kikubaire kirungi omuntu kwimuka akakweta ubwirwe giro ukayimuka ukakingura abo kuba omukazi onabera kozero muri mu murungi muno agambira umusajja wange takozereki taro kandi umusajja rwe yagamba nyonkozereki ndi muna polisi namweta namutereki titumanyire nsonga nako ikintu ngire kikorwa ekyobuvinge ekyo cyobwisi kintu kibi nahurire yataka umuntu gumangu ye anyo umwana naika ndamunaga hasi ndaza kurya ndale bari kutandaruka ndiruka ndasayeru ndatere nduru abantu barishe nico umunantari rebire twarirebira abantu bahishe bitu kandi ati no muntu akuruga mukana agenda kwita mugenzi wayi amazima agali ekikoro ekitikiri kirungi ruhanga gamba tugonzangane gonza mugenzi wawe nkoko kwegonza nabo cyo kusindikira message na basigazi mugenzi banyu tutekaho umutima abintu byokora